ayağıma kaldırdım yok. Yandan Turancığım.
بس Lele dile dilamet Men dilaker te dilaker Ver kheri sar gelamet Men dilaker te dilaker Lele dile dilamet Men dilaker te dilaker Ver kheri sar gelamet Men dilaker çargo şeker Dele dine dinamet Men dilaker çargo şeker على سليم Caner Gülşen abla sen sene var.
Valla dikkatli beşe ya. Destek var ya. Destek var ya. Restavari bagine, evdalu malu beyne. Restavari bagine, evdalu malu beyne. Restavari bagine, evdalu malu beyne. Suat Cavut'a kaldı. Aferin araya. İsmini teyden mi sakmışsın? Apa ya? ده وبيسكي كوب بين ياكل مرحبا ده ابو صاص يا صاحبي ربنا يسمع يا شركة
يدري خنال حياتي نابي من ودلع يدري من خبرات النكب الباشا ربي اسطنبولي يا خير يا خير يا خير لا بكو ولا بكو وجه وجه لا بكو وجه وجه لمن يقول حسن دري ولا فرق مسكتان جامع يا خير بدستي يكي يا صديق من كلام صادق انا بيشاج ودي جرد بيشنو يا لو يو 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 بري إذا أنا قري هربو فينا وحصار بيسولي أذكر سعيني لما ني كلا قدري شامي يخرى وجريا لو يو 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 خوجا يا ياس خوزي أجمورتي رونشي مكار يا وطريل سيرات لاني كل سنتين تداولات السرحة الباشا الرزاق تقوم الأرض بديك قال يخلد الحجار جامعان مدرساني كل ثاني لبسي قديد يا سري قاسين مدبان فخيا كل ثاني لبسي قديد يا سري خاني مدوخا عالي قالوا دواني وشبيالي يا خير لبرايو تقول شيخان ابراهيم بتشوف يا براني ابراهيم قول يا بسوخان ابراهيم ولا دخلي بدر كوش بدر ماني ابراهيم حيا دنيا خوش شبابك كدر ومرقه محميان ابراهيم ولا دخلي وخليفتاني تشبك شما درد كوش بدر ماني لو يو 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 يو
خي عيلالي كلا خلوشي جالس يا نخيلي سرا وقريت جميلي يا بيا باي خيمر في خبر مراتي لو يو 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 ولا سيني تقيق يا سدني انا قلت كلام شارك الدار بشاجو تجانا بسنغولي بري بدانا قري هو فينا لحظار بيسمي ريدم فينا لو يو 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 فلك مالك لما كان قادري سامع والقريني خوجي علياني خوجي أجمورتيني ونشين من قراب رنقيني تيل سبتلي لشيالي رزارة بسنان يو 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 تبي رابط كلي دار بري خزان جامعة مدى صالحيني تنزاني لبسي كديق يا سري قارنا نبو قارنا نقالوا دوالي والشابيني على الرابيني عمي دسيني حبدو بلي خبرنا البازار ديار بكر بسرت مع شيخ شمسديني بلجيت ما خدينا رجع سبع في ظن في عدرين غازي أبو قاسم هذا سمع رياض خير No sana haro hayır No kugul te daro Emana tatya No ruguma daro No sana haro hayır No kugul te daro Nannatuga konu Cerunu toaro Nannatu konu Cerunu toaro Debe wahiro Debe wahiro Debe wahiro Dekata wahiro Debe wahiro Debe wahiro Debe wahiro Dekata wahiro چیروکا گلچیم و بدران لبیتو شبابه آن لالکی بهوشتک وشارتی دسیت شایانده لناوندا نافچه بیتو شبابه یا باشوری روشلات اف آکو بویرکی کevne şopiyên kevnar û mêvanperweriya xwe ya germ tê nasîn carekî din mazûvaniya dawetek efsanevî kir. Zava Bedran ku endamê malbatên mala Mustafa û mala Seydalî bû ku yek ji şaxên Kurên eşîra gevdan bû. Kurê yek ji muxtarên berê yên pêşengên navçeyê bû. Di vê roja watedar de ku wî û bû Gulçîm jiyana xwe kirin yek. Ne tenê malbatê wan, lê di heman demê de xelkê herêmî jî bi kêfxweşiyek mezin hatin cemhev. Toreke eşîriya fireh ku ji feraşîn heta germav, ji heta wan û colemêr dirêj dibe, di vê dawetê de hatin cemhev. Ev dawet xala hevdîtina 10 salan koçberî, çîrok û girêdanan bû.
Sifreyên ku li ser quntarên çaykato hatine danîn, govendên ku hatine bazdan, tilîliyên ku hatine avêtin û şahiya rengîn a cilên heremî careke din eşkere kir ku çandek çawa tê zindî kirin. Karsas Fevzi Aslan ku di nav hezaran mêvanan de bû jî rûmetek li vê roja watedar zêde kir. Beytûşebab wekî her carê dilê xwe ji mêvanên xwe re vekir. Li vê navçeyê ku otelek tune ye, mêvan dîsa li malên xelkî hatin mêvankirin. Ji ber ku di navçanda vê derê de mêvan emanetê Xwedê ne. Deşta Beytûşebabê û derdora wî ku di navbera çar çiyayan de veşartiye, mêvanên xwe ne tenê bi xwezaya xwe, lê di heman demê de bi germahiya gelê xwe jî matmayê hişt. Her kesê ku hat dawetê kêf xweş çû. Ji ber ku mirovahî hîn jî li vir bi şêweya xwe herî paqij dijî. Ev belgefîlm ne tenê daweteke, lê di heman demê de dilê Beytûşebabê jî vedibêje. Wekî Yaşar Production em bi rûmetin ku vê çîroka taybetî tînin ser ekranê we. Dema ku bûk ji mala bavê xwe derdikeve. Rîtûeleke xatirxwestinê li Şirnexê. Erdnîgariya kevnar a Başûrê Rojhilatê Tirkiye bi taybetî herêma Şirnexê ne tenê bi dawetên xwe yên kevne şopî, lê di heman demê de bi xatirxwestinên xwe yên ku wateyên kûr hildigirin jî balê dikişîne. Dibe ku ya herî hestiyar ji van, xatirxwestinan ew kêliya ku bûk ji mala bavê xwe derdikeve be. Ji bo bûkê mala bavê wê cihê ku zarokatî derbas dibe, bîranîn kom dibin, ew bi destana diya xwe mezin dibe û ji hêla siya bavê xwe ve tê parastin. Dema ku çavên diya wê berê ku ji malê derkeve bi hêstiran tijî dibin. Bavê wê pir caran bêdeng dimîne. Xwişk û bira, xizm û cîran pêşiya malê tijî dikin. Da ku vê kêliyê parve bikin. Zengil lê didin. Lê hêsir bi bêdengî ji rûyê wan diherikin. Ev xatirxwestin di rastiyê de ji veqetinê bêtir ve guherînek e. Bûk dema ku dikeve malek nû, evînek mezin li dû xwe dihêle. Mezinên malbatê destên xwe dirêj dikin. Duha têne gotin û morîkên çavê xirab têne elxwekirin. Herçend hewtê dayîn ku hest bi def û zurneyên bilind werin tepsandin jî her notek dikeve nav dilan. Ev rew resm ne tenê ji maleke dûrketine. Ev sembola bîranînek çandî ye. Mîrateyek hestiyarî ye ku ji nifşek bo nifşek din tê veguhestin. Di kevneşopiyên Şirnexê de çûyîna bûkê ji mala bavê xwe xalek hevdîtinê ye. Hem xemgînî û hem jî hêvî ye. Ev kêlî di dilê her kesê ku temaşe dike de şopek dihêle.
بارو كم كليا وكم مشينا جلال بونا يكرو بارو كم كليا واباشينا جلال بونا يكرو بارو هي 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 تاو 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 درن كده سيري راحلنا بذرو دارو كحلاشين دبش ديه السنن البويا السوارو جاني كاشين دبش ديه خنجل البويا السوارو رابرينا دو كلارو بصر نبيه غرغي هارو رابرينا دو كلارو بصر نبيه غرغي هارو متنجح بنده هطفارو كاقل هطا بهوارو كاقل هطا بهوارو سنجارا بشتو داما